Kinongelam na kiseng sanyhima baper jangka maurang keneng konstituensi hene kesengi kelawan man penyusono ila dia bat ka National People's Party ha kejing don lang jong state working president uba Hamlet Sondoling rengkat unong aiktin ke NPP uba HM Sangpliang district president uba Gavin Emelim badu MDC ke seorang kam uba penyaj sing sem ha office jong keseng halo Lashmia Shillong haba keren bat kinong to kubor nagaliang unong aiktin jong ke NPP uba HM Sangpliang ulai thu bakini kinong elam jong keseng UDP TMC bat kongres kelawan bat penyusono ila dia bat keseng NPP harangkat kispangot kibala pen yaso ila dia sya kani keseng CM jong ki HDC ajo for di working president jong East Coast District Committee pada galong di Dauba Bokongsan nagpentakan meeting hari ini no IC komesa baik kejumlah balik kumju sepi ramba ilong kami orang samlang kat kebaikan sekolah kami Kenin hadin mengayo ia telefon call nagaliang coba penyai aku baidai berkenika meeting hakadika no IC komenda kalau galong kejing dokumen Om tang namenta kamoran kening blok NPP committee Henry galong lu kajing dokumen nakabenta ke district committee berkunjung nakabenta ke party NPP di dokumen kita deh bahkan ni kapur ke pemerintah ngayo penggedian burom yaki kum kinong elang di baladon hagi tegi por komensua aku parti Kongres, aku parti DMC berkunjung ke parti UDP. Hoy imla balen ko banglayo so nakaliang jong kajikren nakaliang jaba HM Sangpliang. Kum to parti imla balen aga jialang di jongi ya ka sarkar ini ki dutami isnem dep. Ko kum to parti imla balen ga jing sisang hausnam aja khatra Kaprangut ki MLA atau khandai ngut ki MLA ki job nak parti NPP parusam ajal apulai alpun ngut ki NPP MLA ki job nak ni parti bar hadiah katon ni benai tam hadiah benai hadiah ke langsung jalan bagi langsung berjaya pada baju ngim ni bersaya mukla ngim ni bersaya mukla aduh Dalam bagi pada som kumli ka sebab kalau ngok ka jelek iram election jog ka BBP kalau ban pingu sebagai yo bak pai ba bak jelas jun tak ran kam yo an di bakhan di mana dah cek beri kusungi pin sutu bakal pai ba so sat dan kam ni an hai dah cek beri kusungi batai ke jadi tiga oh ke jadi dah cek beri kusungi batai Kermau ngin ban plek. Agar Islamic lihat ni jadon bon ba an beda. Kita jelas. Kadang kita sponsor. Kemudian dah kita kena siap. Kerja tu suruh lagi. Kadang ke beni contoh sedang. Kemudian dah ya kerja ya kaji simkateng. Kadang ke Meglia Land Transfer Act 1972 pada dah ya kerja bersama jumpa bagi jai meriu martelah menteri jaga apa kerja jumpa. Ladang kian. Kita pasang hima kita, same kita. Mental ladang yang ada wah. Ya kan dia, kena lain permit. Apa kesik curi? Yang pasang kai. Iway ki parti kan isu tang suara kita terik. Berkenal lagi ke NPP. Hadiah bakal collection tak datang terbuat. Ngirim sutai, yang buat dia ni isu. Mendawan suara dia halal ILB. Kaktian kasi ketika rupa ke channel kita ke kecungi. Hado baka sarkar dia akan berjubah. Lagi dia rupa jubah. Isen melang lagi, sarkar lagi. Sarkar beri kun. Ada jubah. Dan yang aja wing parti kan tangshor election. Mereka ni ke parti juga NPP ke belah pengundur bahagian balayo ke bodi ke batmai ko jalan jubah prostuan kelong bah. Ya cuma dan tray yang terjelah negara ini. Kebun bagi isu kita ingin tengok. Dan kalau pi habis kuan bagi wan bagi sus kem
Wanda kejikremen buat lupa dia. NBP kanila MP Shakti Babakla Shakti Jujur. Ya ini ya lah. Ni tei dia kejelas ni dekat kompetisi NBP. Nangis kemat. Sih babon ba ya titis bagi ni le. Menyimpak bengkeran tas election ya ong bakular bakular election mo ingin cepat. Henry ingin proof. Maka kamu jom ni kan keren Arsha menyakiti. Tenaga dah, bukan berarti kau ni, insur scam, insur ham, bagi insur yok mensem sekali. Menteri rakam, nami. Jadi saya sih, ya kalau lebih baik kau. Lakukan dia ke kamera jadi parti yang kami di kam parti kongres, melalui kepala itu, indot juga jentik jepun, parti kita di bidang dan kejikiman kepekal dan isi pemerintah. Jadi hakajing ya nanti jangan dia gusoi tapi bak kam saya masima nampak sedih berubah barung bom iseng kadang ngasin menengkong dan prostem lah don bak ka kongres yang saya di perlok ha pada penjaj lai tre lah ya salang bagi nadu dan masyarakat kamret klem alat pun ai jing kasian i dari play berpenjaj pak hadukan klimat pemerintah din mengalapek cengai sampai curah tang hajam lanang kabrang ba kata ai kama cengai te ladang akan pat te kan ke kabu ke pemerintah te nakrai kan don ke jing babe pemerintah kan ke kenti pemerintah hadirin ba nilai penting dan kablok hibur kowe pangila suhu syai ba ka kan kamhai ni bangin mino laksin kongres bagi ai ke kesian ya ke NPP nang ba kumalakrem kirang ba sakmat nilai ya ka NPP ya ka jingtre pada Pak Joka penyerap di Gunung Rep penyerap ya ka Jumroy Jingpan hapok ka sor pada Gunung Kendong kunju mi ki surok keletik sengkil nak kabalik saya kabahe bagi cingkelan pun depan pantai kunjurong don por patawai ngai i kolong ba pemulai i ba nidon ya kino yalam luka di bestar di Sempang di Banang ban penya ekam sudon kok kumbong habok konsumsi jungi lele je yo ngong yalam ngong penya pada hidup penya sudon pun nega jingwan jungi nega klimat pemerintah asum menong kalong kejingkeman ke bakrau empat kumbang iladon kejing penbaik kejing yang ya keren ban militer sitom ban nang kam berklat susu ya ke parti bat hakejo ke poru ba kajing mentoi ba kasorka kan as ke ba kan poi pe che ke ba nang ba kan kajing ya trai langsung kan tai kan dia junga besbur play kan si pemerintah bagi nak yang jumpa PMC ba ko so ka ni de ki nong trai ba se ram jong PMC ba na du masdang ni la ya tur la ya trai ka PMC dan trai ni ba hadin ka tu kan ni PMC ko yang isu nasional dan trai wala kataru ni la ya ni hadu ka ko dan trai ndalai i ba ka tu kan ni bakam dan isu bakan ya sahmat dan kanau nak yang jonga bat di jonga ni la ya rai no ba ini mino bat minya one no sya kan ni ka National People Party NPP ka ba ni i balai ke jingwan jungi sya kan ni ka party lu kadai ka ba ni i kam dan roi bon po ki slong ka ni ka cela ka jungi kumpan su partai tindak syakan ki skim no fair namar hapo ka constituency ka jong na mor nei kam tam na po son kam ani way ba ju penyai ki skim no fair hai na du ki school adu ki nongrat mana du ki nongla bon na ki skim ki bani yo na kanika soka lam ka NPP hai syaka ki na school yo itu scholarship ibadah ki umbrella scholarship ibadah ki minority scholarship but tidak diuji pada scholarship pun MSc KSB ST kalau exam kita di scholarship fair bahkan kami kesoka kalau lamra ya celah kejongi kalau masih kecilku kamtam ya kita bedok besok kamtam di kami di khas di sekolah dan kadang baca di scholarship fair dan raya apa pai sesuai wifi di skim pada ini nomor
kani ka sorka mo to lam ka PPP kala dek pun si di jingdam kam dan mama di development pero ang bali bat ni ka kani ka skin pada juga PM Kisan mo diba dan apeo benta mo dan yo ka 16 installment man lakas nam iyo hindi mo cha kinoran kita sini di pero ni pertulun na posno di layo dalam bahasa kami skill dan mereka lalang saya itu bersentuh kampung kinoran kita bapai kemudian seperti school kuno bagayarap di school nampak ni kesokar school ke pero iyo ban lam mau di community idon di school bayo tapi di school jadi planning ke scheme idon di school mau di kampung apa blok mau kena di jongi di semua sarong di semua kemen yang dibakar kai ba kani ke sorka dalam ra yang kani ke IMR school ketika iklia model lalu mulai dengan persiang ini kan si bahasa dan long deh coba nggak coba kita ngala ya jika ni kamla buat senang ngala don hapo kat enam lalu organizing secretary nangta hakal badoni ini beranggut ya kalau secretary nggak ban secretary dan secretary bertanya kau aja nggak kalau kajian kesan tu lah benar nomor ketangga ini jadi juga ini kesan percaya kesan di mana kau ke pos kau ipat kita diberi kebesuan dan ban penbih ipat ban tentang dia nggak yuk kasih regi yang masih anda apa kata kapur ban yang keren ban ngaipan bagyolong tanggaham sayap kilong ejan jungner dengan ngong bahkan ni katulik mak mentah ladani nang ni yang bang keren lese kai ki jung toy no mentah jung gari bijai benreu nginai ban ya phai sigi jaga nimpe juk chalir yang mak yang man keren no rei ladani pat kam je leu lese kalau we jungi kata nang mak kata kadau habangi ya eka san lima ni apet lang yagi nadu urit urea uno kian barapano ke imlang salang om dai bangin supenbor yanor yano dai dai bang keren dan suku yagi baki tim suku bakin ai manusia mengi jin kamjan jin kamye berkata kata wai ke unity ke bukan agak benda jungi andai ladang iklan no yagi long suwa man suwa sianu ke dia lam ni berkawai ke amba ke tin buat juang ba isan rumpai ramdarba anda ni keren dia ke ba lalam kat bakam kampai dengan suku bayar dia apa ya jika dikam bayar kat bala bantan perlu buat bantan kesmi biasa lada kami apa lagi sandrip syarif ko pada tu juga menunda tang lagi dah ba ikem bakipor dia sedang hadir tentang kena dan menghendrum secara Contoh kata orang Malaysia tengoklah kita tengok kitbok yang benang ni cekmat minum beliau bak imsmi bangin pe ya kalau we saja mulai siang ngiawan panpediang ya ki leaders naka party congress naka party TMC dan naka party UDP. Kini ki leader baru ki badai nak mauran keneng konstitusi kilawan matasi hang ni bat nila pediang sobahaya ki. Dia hak jingkren jong ki ni kinong elam jong ka party congress kilai pensngau ya kata ka jingkrang jong ki ban ya don rengkat no badni ha ka party NPP namar kadau baki ki smotu ba kani ka party bat kabadon ha ka jingsen syar jong kaning sarkar kalatrei borba banwanra ya ka kam development ha kani ka thai te ki kismo ba dakajingwan jong ki rengkat bat kani ka party jongi kindang yo ban syakri kambha shushu ya banta kita kinom vote jong ki kabadon ha ka party congress te nakaliang
unong yalam jong ka UDP ro Ukraine kumju uang ba sotho ba kakam himasima bat kakam politics kasyong haki nong yalam hakajing yu jong unong yalam jong ka UDP na po morong keneng bawan rekat-rekat bat kinong kerjaan jong usngo ba hakajing yalam jong Konrad Sangma ba Preston Tensong kani ka parti kanang ya jengai ban ai ka jing sakri ka bahok ya menta upaya jong kani ka than jongi ba kejela jongi de hakani ka por nilai pediang da karukom ka bangi julek borobor ha ka jing don rengkat jong i ba Hamlet Dowling balong di state working president haka jing don rekat jong ba Gavin William balong district president jong ka party pat kumjo haka jing don rekat jong MDC jong ka Maurang Keneng iba penia CM balong atat chief executive member jong ka district council Kumba kanong iba gidan kawan kumba palat sis pangut mata singi kiadon bat kindang rung su haka ngriu tarik jong uni ubenai ngindon ke jing yalang pajba hang teh Maurang Keneng pat nganget kibabon kibamyo banwan matakasi hang ni kin saya poi hakata ke jing yalang haka ngriu tarik Maurang Keneng ba kani kajungan rung jong ini leaders na hot kani ke jing wan jong kini ki paralok kiban nakawai ke parti kandang ai bor su ya ke parti NPP jongi but kanang ai mensim deh ya i candidate jongi i Dr. Amperin do kamdei tang mandakas ngi pilayo ihi hakine kitayo kibalale ngilayo ban pediang ya kiri urang ba kum UMDC jongka mairang ba skem tatiang rengkat ba kindong bot jongi pilayo i deh ya iba karnes so syang ibalong MDC jong pemokrwat rengkat bat kinong bot jongi bat kumta teter kidang don sakum ki district president ka UDP hapo ribhoy bat kumjo i ex MDC jong ka nongpo constituency i kong rona khamdej te kine baro kidai kidak ban dang pen scam shu bandang ai bor shu ka parti NPP bat khamtam bangin ra ya ka jing job jong ka ne election MP. Thank you.